Fatalo falfafunga lo cha jnu ila ya solona limba le nei ola nei masino kurso lo maya o chala mena tito pu Samoa. E momo ti tato chala o le tasi folfolanga le bang fa fai le fa to le to Samoa tasi na fola o lo mana ia ile fa nga palota pe a fai e pale mai le foi te te inga o le sa o le antuno o le a tufa ina tu ia famnianga mo pepe fou fato a fana na mai o le ua fatau nuu lea folfolanga e pe ona moli mawina i se sauninga na te tala lo ia lea na sau noa i le taitai o le malo o le fionga la ude le mani tole wa tea pola tai bao Forces Smith o se wili linga le nei o le nei tala tai ao le nei fa pito au ngafa se tala le tatou malo ma le poloketi le nei i fa nau ale atunu le ua tatou tau pule i le tangata o lo i totonu o le manava o le tina ua tatou tapena i le tangata e le i sau le lalolangi le nei e le i tu ese ina e le atua le tangata ma lona tina a le porkalame le nei o le porkalame le ua faatatia le tatou malo ma tatou uma faamanuiaga ua tapena tapena ina ia maua e le tangata fau le nei faamanuiaga e te tau ona tausi ai lona ola amata i lona muamua o le lauava mumua ina ia tapena i ai le malo e avatu le fesoasoani i lima o le tinā maʻitaga le tamā o le aiga ina ia fesoasoani i le tausiga o le pepe fou lea lea ua uma na faatulaga se taimi mulimuli na faasolo le o polokalame ufuaga faatatia le tatou malo pe ona folasia fanau lo le pepe fou lua selau tālā e avatu i le lima o le tinā e ona le pepe auā le tausiga e amata ai lona soifua mo le saoga lemu soifua malōlōina aʻoaʻoga taumafa puipuiga mea uma e puipui ai le soifua ma le ola o le pepe fou lea ina ia ola soifua malōlōina inisi o tatou tala ua faamavae le sunga paritele John Tamelangi a fele o le sanga lue ngafa marvaenga tautula fono mo le lakapisa mo i se isi whamtalanga na mai o le loia ale lakapisa mo o le mtanga neiva yaso na whaala wilo ai i se pepo whamtalanga na whamawai mai ai lea mai lon tofinga le sanga lue ai mo se loia mo mta upu tautula fono ale lakapisa mo ele o mafai ona fai lo le pepo famtalanga le mafuanga o lona tu muli ese po le fa se e tuanga mai lona tofinga sanga lua i le lakapisa mo pita yane wana o le langona le fa fetai e pe ona ia ta ua i lunga le pepo famtalanga le lo ia fa fetai ai ia komiti fa foi ma le lakapisa mo e tu sai ma le taimi sa lato ngado lua ai mo le lakapia le atunu o le mata upule na nginga ina ua fa ala wiloa i le fai unga le vai yaso ia se tulanga e pei ona whaamai e seisi la ka pifou yuni la ka pifou i le tunu u leo wa fai ngoina o le Samoa Rugby Union ai ua ave sea mai le lango ale malo mo le la ka pisa mo sa yai ma o leo wa fōringa mai ua le alo ia le la ka pisa moa ina ua tu muli ese le lango ale malo e pei ona tu inatu le la ka pisa moa o le sunga paritele Tamalangi John a fele o se tasi o lo ia sinia o le sosiologia le atunu o ia fo lo avembo officer sili o le matanga luenga o whamusnonga o se restanga sinia foi ai o ia fo lo whaururu iai ia le tamusanga taito fitu o asapali le masani o na whatautia i tausanga tasi mai le malo o le watuina mai se pepo whamtalanga mai le tato malo e whapupula ma te e nai ia niso tu singa ale no pepo le Samoa Observer e pei ona ta ua le pepo whamtalanga mai le malo le ta ua ai ni whatala noanga mo le tutongi ina le o nanga
Papea ia whale lo o inai le no whanga I malai whatu, le ana whaatino e le komiti o ta pengana o le tuto tasi, mo le mapu atu ia le matelo le atunu, e maise whainga malolonga ma, toa I mata whaonga, o leo whailo le pepo whamatalanga, e le ia loa ia mai le o iai se tu langa, o whailo mai e to tongi le whaonga ina o nei whale, a toa I malea no whanga. O le sini mana nau ta inga e pe o na whaawai mwhaatino e le malo, ma tue whausia ai, whaamata ngō fia nei no whanga. O le magua leo o le fia lau tele le atlu, e mapo tu ai mo ta whaonga e tō fo ima malo longa. Ina ia sanga maua I pēa leo e soi whanga fia. E se mai I tutono loto I whale a inga, ai ia maua se hawa no e ta whao fia ai, whanau wōma a inga. O le lau whamanino e pepo whamatalanga, e le iai se fuafuanga e to tongi alo ia le tūlanga e pei ona whaasalala wina le newspaper observer. Inisi o tātou tala, wala alamtanga wengo leo I seisi le asanga fau ma ausia nisi o matatia. E pei ona iai se tasi o whaamoemoenga po ua te tala alo ia lea, o la fisa po le vahenga tono lo whaatino aile o nanga le K9. E pei ona whaatino lea I nai le no whonga o le malewa le whaabao malo I whaleolo. O le nei moe mitinga na mawhai o na whaataunuina I se ngaruenga wāwāla lata le malo o Samoa, whapea ia le whainga paanga ma le malo au se tahia. Le sunga I le laulia le mane tole o te pola tai wao forces mean o ia le pāle mia o ia fōi o le tai tai o le atunuu. Ai o le minister fōi o le matanga ruenga o leo whapui ma leo la tau futaina o le ana sauno e le sauno ngā auto. Lau sunga I le haikom sina, Iriamu Ropensone, please accept our deeply gratitude on behalf of our government and our people of Samoa. As the Reverend said, thank God because of you. Please convey our heartfelt and our appreciation for the people of Samoa for the Australian government. And thank you for your continuous support for Samoa in many other projects in our nation and our government. This airport and K9 office here at Faleolo is significant, but heartfelt, and our appreciation for the people of Samoa for the Australian government. And thank you for your continuous support for Samoa in many other projects in our nation and our government. This airport and K9 office here at Faleolo is a significant addition to Samoa border security capability. This dedicated standalone facility will support the specialized duty of a K9 unit of our international airport, separated from our operations of the Faleolo Police Outpost. This facility will enhance capability of our K9 unit and officers to support airport security, strengthening and directions of illegal drugs and restricted items, and respond effectively to emerging border security risk. Mali tātou tala muli o loo whaua wina pēa se singa le te itai le atunuu, whapea le fionga le minister matanga luenga soifua maloloina le fionga wao saluma malo lo fipo, whapea le whaururunga o le matanga luenga masui uma o le malo, inisi o nanga po whale mai whaitu malo I nu I tua, o monu mawina I lunga o penga ta whailangi le se singa le ana taunu watu, I le whale mai tele, nai whaleolo, le mai ai fo I ona asia o le whale mai lea, le no whanga, I leo mga tuai, le na whaatino eni tala noanga mo le toi whausia, ma le whaatino ina leo le au nanga. O nisi nei o vaenga na maua, le whaatala noanga le fionga le li pa le mia, ma nisi fo I o lau whainga nuenga le whale mai tele lea. Mo nisi o vaenga mo mana onga, e au ona whale leia, ma avi ai le wha mua mua a le malo. How much it is? 7.
consultation there wa ele o to ya wa mai na o ni ya ke ya o kala no ma ya mai no ya ke ya mai wa ke to wa ke masina te o te ni o de ko na wa ya na ko mai o na bu te ni e pa ti no wa na de ma o si de ya ya pa pe na o ma to ya so an na wa ni Your doctors will just prepare it now. So when I go out, yeah, just I see on phone the phone and I move it to Consultation. Yes, kanka. Ao pouco ina ia mo fa pena ya na o se na After kanka kinga ina ma admit. mo é muito tanto kan ma ai sama ta na dia na transfer ni ada kan ma Kaka will when you treat your cover. So lala le service level, your consultation level treat. my admission. Admission. Aí foi uma 20 cases you know moms I have moms in kind of day to go apenas yang tinggal cuma tamai selesai dia Pai no itua ia le au nga nga le community ni ia pai nei ma venga tu ina en fatina le de chiquini dia no subiu ko itua tangata People poco admit le. Dia vet. It's all more like what to see. I got what to talk to you. But just in isolation rooms. Yes, yeah. So doctors, two doctors and data. Yeah, you are for my entire. Wala po ma. Dr. Valerie, Dr. Nurses say fast food, at the support services, at the Avalon Security and Police. Well, staff uma lembona mai at the senior staff e sua faca se foi in population and sua development Tato whiro i le so tai mo se si fa po ponga le tutua ma le unanga lo Samoa Entertainment soifua.